Alam ka thang lo Lun Sepi Akangsha Inghipe. So, alam niyo fans kami home guard thanks so much for lo. So ladies and gentlemen, be ready. 1, 2, 3. Please welcome Miss Akangsha Inghipe. Alang ni Wang Ibom lo dong atu meli tu thang lo Wang Ibom lo itu macing ona ya Lun Sepi. Alang ni Wang ke sini lo kadi kadu beda. Dake Wang Iglo dong na itu. Ini tu thang lo keng kang man jadi pang lo la bangsa cataya lo. Isi ini ketong alangi henla Akangsha Inghipe. Alangi basta ni Saudi dari kan jadi vaksin berdaya bercini lo. Solo dormo dito ma. Ati ke kana ni magana de. Dano nande dili ke just six things to the low. Alangi bangsa na bangsa catay lo. Bukam. Mesehan bo kato kami dai. Dili nikan ini bandolo nadake mangwe. Cita pinigya putot ko pai ke melo nang litumang bong na chitong dunlong. Lasi piniladak may song patu klamalong. Ang chiriklo kardong. Labente ilitum kado kabeta kaching honay dili ik musigahan alanikan ik Mongol Singronghan Arni Gmail Production CEO alang nipan sa Metro Park Piklo nilipan nadakan ke bang jura sa lang tipo na po nang chukha po na po lapenda kado kami labangso lunka na malin kibi po na bitung abang piyabang pulo ano tungkol sa menili ningak lang pagkachuro pa jura iklo nilipan pan macam hapon pen alir alon ang sipido na po jura party iklo kado kami panta napende most importantly nang itong rado ana pan ningak lang pen puto churo churiglo nang itong kilo chupan district ng Mabante nang itong masibig piglan
kilo ni Kilon Jirlo. Alang usami wangi pon na tumang mga chikawing ponon so bente. Alang liwang beng ko nini. Lunig depo. Chop pa di. Alang ipeda ko lang ito marjo to ignon mo. Okay, ready naman?